Puniki aduh, mengken dijang manaten sapuniki nakon sak niki ratu kan mampun meraga bersih, ampun meraga suci. Ampun kenten maduwi jati dados kantun kenten kenten nah proyek ngiring rapi kenten depan waktu itu takon tukone tadi mah takon kini to pancene nggih nawire bapak subuh madan sulinggih sungaraning luwih linggih ngaraning genah babu lu genah enane luwih babu pawaken putus nika napi belas nika palas napi palase indriyane ada dianggo seriran babune bo palas sing ada nu prana kang hitungan sesari gede sing ada prana ngitungan pakaian mewah apa buin prana ke jalan-jalan ke mall sing ada apa buin makan percewean sing ada tuh apa supos lae tiban pisah ranjang ngajak prana istri bukan kan amat berat tuh mun sing idang kitu tuh bonen modikso kangahang lu nak puniki atuh nah omong kutang-kutang jadi kita ngenten umpamane ngidang nangoh nika engken dadane sing ngidang nangon nggih dadi yo dadi ulah-ulah kamu itu tuk engken mesti ngidang nangoh kan lu tuk tiang nak sing ngidang tuk engken ngomong nak sing ngidang ke walu kene napa jeneng ngapi wira kira-kira mah kamu tuh dasarin bondet lu napi nika tatwa susila upacara tatwa punika tetuwak sesuduk susila panglaksana upacara wujud bentuk iraga dini Banten Simbolango nah yen sing sulinge kang idang nangoh nggih dene malu suwun mebalik sinetron panas sing kan prana langsung rungu landas nah bangnya ya masih tekak kesucian itu nggih nah gak enak nah basi upo karo apa prasitan biyo kahonan apa gak enak prana nih usut memargi proyek pesan bekon yang kenten lo rumah dia wenten gerio libi dadwo panggil yang prasitan biyo kahon sing peno nak lingsir mengah wah nyekak nyetir pandening nih makin yang nak paraan menyul nya nawah kan aduh mangda sampun yang suwe ngiring para betaro nya ngacoh abot puniki mawinen sing betaro nedunin saking swarga mriki ke guru bagyo enten api nika ten baosang aku panceni bapa wit kadudul ring ido betaro siwo dewaning dewa di swarga api akan ketemu lawaning nanak Gatut Kaca ring ni nanak Gatut Kaca waduh newawi ring tiang rika ring bari perseban waduh pancening koiken ngarares saratu ngarares Wasan tabik singyo Iyang-iyanging sinuhun pasang tabik yaya dikisir si Gatut Kaca kan sah angaturaken semua pangastudi lama kanitan kening sot-sot upon rawat terimanik semah ikatunan yaya tikim wah kupnana arimiat maja kalagandek ngadek nanak mapan bapa wus asung kerja warung nugraha pamulih ikang semah marwan dan kanang pujo di pujo sadero betara sadero
tiang para kentua nyarangan koingkin dolan nggih karatu nggih. Pasang tabik singiok. Iyang-iyanging sinuhun pasang tabik ya dikisir si Gatut Kaca. Tetanyo lawan siru Betara lan kadiang punapun sagera parano Gatut dateng kene. Menawi anu biprayo winarah kagino pitu mapan beda kanang musno kian kato lawan siru si Gatut Kaca. Luir kadi surya ketawang lakukan kang mega menawi anu mau kosek kang antu wardaya sirah warah kena lawan siru kang katunan ya. Nuna sugera di tiang ngojah daging atur sesuwunan di tiang hidup sang Gatut Kaca. Singgih Betara tulia kadi kesiratin tirta sanjiwani manah di tiang. Duaning singgih Betara ledang nedonin jagat di tiang dari kiring kuru bayo. Puniki mah kecihno gumin titiang jagi gemuh jagi lando sapunika kewanten bino kayeng lagi sios kadine sampun ton titiang tato danat singgih Betara luwir kadi sang yang surya kapute antuk ulem rem tanpa sinar tanpa tejo menawi wenten sungsut menawi wenten beyo paroring pikayun indah yang dadot sang baos mangdane suwun titiang sahuninga sapunika kiyo patut parang nano karimbiat maju kalagan tuh ini pupujolan bapunya dua kapining dewa bapu sing adolen wit kautus antuk ide Betara siwu dewaning dewane itu di siwu loka mai tumedun ketemu kapining dewa sing adolen mulo bakal ngidih tulung ngidih kanti kapining dewa wireh kewah bencana biot di swarga cening tuk itu cening Gatut tuk itu Uriwu samangkano so jadi sang yang radu Gatut Kaca dan sipi manas taput kerodak tangan pakabarang kerodia ya apa Betara neraka wit Gatut lawan yang siwo minta tulung lawan si Gatut Kaca menawi Betara siwo malupo lawan kanang semayang uni yang sida Gatut Kaca mejah kalau parocono Betara siwo piprayo paweh panugara luwih lawan sida Gatut Kaca ring ni kang semayang mangke dateng wah Betara nerado sangkan wit kaduto minta tulung lawan si Gatut Kaca wah sangkaning sisu popap kanang dewan yang pulang swarga puing jak antem dong bang sapunapi iradu tu sering hidup Betara siwo kalau ngidih tulung ken sang Gatut Kaca indah yang taken Betara siwo ido budoh apa paling eleng ken semayo ni malu duga sesuun di tiang anu ceni madan sang cabang tetukau ide tulung ken Betara siwo wireh kewah di swargan usahakan kalau percono ada semayan itu Betara siwo cening sang cabang tetukau iya ni dewong idang matiang kalau percono bapo kang dewa dia gumi melah gumi sejahtera gumi gemuh gumi lando subuh ke janji ni malu ketepatin tonen janji ni malu ketepatin bien Betara nerado teko mekakin cinon cik engkong
Udah sering Bathara Siwong ide tulung. Oh, ben pak pilkada tu kau. Perano barang lagi tim sukses. Yang rago ngamong agama, ngamong kesucian. Kesucian ki wanten tekan di sini sampun perano barang berpolitik. Jak impak pak tu. Waduh. Nana gatut gajo jenih. Ayo dewa mawarah semangkan nyatuk itu jenih. Apa buwe ni dewa bakal bani kapining linggih ido Bathara Siwong ubat ngabit dewa do jening do. Idewo pangnawang ido Bathara Siwong sing jeung sat sing jelipil kapining janji ni malu. Cara satuan bapone maro cening idewo pangnawang. Wireh kewah di suargane ada adi ni kalau procono madan kalau progolo ngoyong ditudi kerende di dalam. Ni setatong sakasik ngasut dewo makejang di suargane. Asut ke dewo makejang. Mawin dewo sing besi hitung di dhuwur. Sebilang sidang dewo sing tahan ngasilin keputusan sekan samping ngambil jalan puting. Mebiok-biak, mebiyayut dan mejagurin dewo di sidang. Jak peragat megarangan sumbangan insentif gini dhuwur. Bingung korodek Bathara Siwong. Mekejang dewo ngeden kesaktian, Bathara Wisnu ngeden kesaktian, yeh biur, banjir 3 meter, banjir bandang, banjir nyanyat, banjir lumpur. Bathara Indra ngeden kesaktian, sahasa hujan memberiok balas. Bojane kitu biyen Bathara Surya ngeden biyen suwe hujan nang ngentak-ngentak panas ngorob. Bathara Bayu mabuk angin ngelinus. Cek bingung sing mau besikeun dewa dhuwur. Rening to cening to janji ni dewa duwen bakal ngetango cening sudarma ni dewa hidup di bumi ni mula dasarin ben yaso kawane kerti. Meyaso kerti dewa di bumi ni apuangon pengelaksano ni madan rahayu rah gede hayu luwih tuangon dasar melaksano. Iya ni dewa subonya melaksano ni melah pahalo ni luwih do tagih pahalo sinah ni dewa bakal mana. Yaso kerti malu cening pang do ilang pang derat yasan aja ni dewa ni sang penawo nak mulu kantin dewa pang cening nawang cening sang gatut kacoy dewa. Waduh. Singiro yang sinuhun yayaning tuul samangkan kewalau kesamo kenu yaya kikisi katut kaca kewalau mangkayo manas tapuriati lah sigera lumaris lumakuan yang kunang swarga siro Bathara umatur lawan yang Bathara Siwong gatut gaco biprayo lumakuan yang kunang kereda dalu tansah amajah satu kadang swarga kalau perjolo marah. Waduh. Wah ngayu bagyo bapos ngarengen anak jatuh semat sini mani jaya kalagan tuan yang kunang ranang gano paro dewa mekejang parong icinin kertu warung geragam bapo memuit cening lumakon yang kunang swarga lumaris Bathara lumaris. Mayo wadyo Kolen, diangat dong. Punapun mungkin. Tansah wibrayo lumakon yang kunang kerdalo. Ke mereka mungkin, yuk. Bagian mereka sampun ngambil jalan darat niki. Banjir 3 meter pertegahan niki macet jalan 3 kilo gandan. Dan ngidang pun niki. Lumpur Jawa dan reren-rerenan. Kebar kan? Amibar? Nggih. Kewanten beciin teknik sini gede kan. Ampun mekebar di luar meglebuk yang ulung kan bangreng jak bangkai damper kan. Mat gede bangkai dia. Ya nau, nggih, tiang kangwang tiang dikancut tung lanting. Ya nau, nggih. Tok pait makilit pon klalin tlano menang aku menang bangken mengken pone merdoa kalau mau kebar nih mali helikopter gratis jadi kantongan nama cemplung antiang mako kan pon kantongan nak menawai ngiring dab-dabang ratu dab-dabang
Soha sesak sanomi bersirang Gatot Kaca. Yo diki pemaden kanang penawu Siro Aryo Warkudaru baru mukeng peperangaran Siro Bimosena mapan anu pakoni rangka ke Yudhistira lamakane aku lumakon yang kunang Kurbaya tansah angadak sutanku Gatot mapan Siro Kaku nangun kunang yatnya pemada kunang ratu ane kunang Indraprasta Arjuna merangkir gendang-gending dengan alas wireh ada pawucanane beli agong sang Dharma Wangsa cai ngajak si aku pangsido ke Kurubaya ngunang panah aku Gatot Kaca wireh beli agung sang Yudhistira pilih ken rakyat di Indraprasta bakal mandek nate panah aku Gatot Kaca pang bareng nyaksinin pangengang dari cur gede-gede lan yak nau saudara ranca dengan ikolah rumah sekar wah ini angin ngelindus ngapol duar nih wah panah aku mekembar tuan aku ini waduh pasang tabik bapak kang kaula ya diki ngaturaken semah pangastuti lamakanitan kening sot-sot upodra waduh terima kasih bangun oh dia ngapo bapak nung kini wah kini terjadi si aku duduk puin ngomong ya kini aku dosekin paman ki Yudhistira pang cai ngalih cai di Kurubaya pang bareng kemu ke Penawa wireh paman si Dharma Wangsa pilih ke rakyat mandeg nate karya Raja Suyo sing bungan si pang bareng nyaksinin emen ti dimbi kan kabarnya waduh yang ibu ngancan montok dan legit bapak aduh mati aku aduh dari tiaro ini mapan pinake kantini kandang dewa buit perayu lumaku aneng kernel dalau tansah mejah kalau pergolora satu di kandang swarga kalau mejagoran yuk pah iyan sajan mejagoran si aku buka bekas-kas nih bogatel nih si aku barang bang beci mesiak si aku len-len kan luang lianin panah jelek ulian panah iyan cimati aku kebarang aku barang wah iyan makan no saya dong Arjuna iyan no kamu lu makan unang ke dalau lumayan kamu lumayan nepukun sang Bino nanang makito nyulat kan tutyo menti dimbi kan kabarnya tutyo pada ne malah yang kan kabarnya lah belen makau nang kehitu yang kene
kudu nak sayang ke rapi ngena sing sayang tapi kan ingat na ya saya rai banyak ibaratkan mentuli cenik nanang mandu tumadan pemerih ada nan bakti nanai sinadi punya kita uang bakti sangat tulus ikhlas sinadi pemerih tumadan yadnya oh gitu hau tuh nak sebuah margilan barangan jalan Tuan pewarnanin lampah siru Wimo sinu danan jaya Kadekaning katut kanjau Iyada cerahkan lumakru Walen muang berdan Wih perayu lumaku aneng kerendu di talu tansah memperih serang Kalau bergulung mapan yung awit kas malu Ularuan kunang suar geluke Kewala nangakan iyo Lumukun punang tatu cari itu Bawinur sito mangkitan sah aneng kerendu dalu Wantan mijil ditya kalau bergulung ratu ning keren dalu Tansah angantan wadu raksasa kami Lumaku aneng kunang suar geluke Semakan hukuman punang tatu cari itu Mijil Muang bulu dawu jarakan ingong makarwo pokalagan tu. Murang kiot Kontan sana neng wadwu raksasa kabeh terampak siri tuan tu lumakuan yang kunang suar geluke tansah merjaya sana neng dewu kabeh kewalayat nu wujuduh wujudulan muang kiot lang long lumang lang mulung alalayang ring sang kulirangan jongkak jok jangjingan ya ketiaka jalan cerecan tutututut dong tak dong dino yang dok mawedi-wedi atah wedi-wedi dari os mengos kasing konjrakan dong kape duka dako dong uyang-uyangan nasa Jang apa? Jang Kucing hijau apa? Pangan dok walam dok angarutok tanah seg apa dok Wah ngeras gending dia. Jangan ngeras. Pokoknya soroh tuk yang
Ning kakak dengan mongtang mong sersenamor cemaro marin usikan cilik celemik saksat sosian pasusuan sasusupan somyo ruso saso kakat luklak saluklik salkanya pokok bek Blus bungu teh. No naik. Kukur. apa Kukur. Yang ruwat-ruwat ngegening. Iya mah kepor mah tinggal duar. Sambil dengan tekor gelar-gelar ngaku jujur. Yan kesaur nage nyager. serapa dah Nge kekelik makebar ya bulak balik dengkak dengkik matan lik lamen cengkilik. Mau bangsit kelik titik. Nge pita kerara kerirak tau kena wak ne cerik. Lantas leip kecarik nepukin anak cerik. Sedengaret. Ngabeka melawan kantrit sa dengan cekecerat kecerara. ngelek kan pesoneng Pirang din lawas kunang ikang ladri selamat luwir cetaking tawang midor panglayang kadiyukong ama parlayar tempat tukipan Kami jauhnya udah mulai apa? Ngot, Oh, ngening ki ngot. ning. Ning. Pang mawi bawa kawi bawan puri ini madan di kerende di talo ning. Nah, Ngot, Oh. ngening ki. nah, Ngaleng deh. neng. Magending ki, yan magending mau kekawin, yan pupuh, yan macepat. Mau cepat terus terang sing bisa, mau ceki bisa. Langsung gue maceki mau sih. Cai magending kakau ngerti. Bang Ten kok ngerti, Bang Tawang nyamur ini kan nyamur tabana kau bisa ngerti. Kadang cikin bisa makawin. Ning. Kekawin anda paling ruwat ya, anda sing aronan nawang gedengan. Lu saruan nawang sih yang cang sing nawang. Artinya nih ruwat. Oh, ne ruwat. Oh, nih kewah. Yan Arjuna Wiwawo, yan Tantri, yan Tamtam, yan Cangak. Ning. Bang Ten po. Kepesun caling aja nih. Yani, Ngarang nih. Ngalik cang kewah bener nih. Mending ngapo nih. Ning. Lingah nilai nas artiin kakak. Ning. Buku gas dulu kan kita pesun yang ngalang-ngalang. Ngalan. Pangdaunya nanu pangdau pocolnya. Sayang taksu baskan pesun ning. Aduh, rin bagending. Kone santi damai ki aduh. Ning. Aku ngerti. Pangkain, po. Nah. Oh, kita bang. Nek pengen ngot. Nek sing ora nang ngot. Kolon sakit nih. Ane ngot. Nah. Ngada kidong kedes kor kuat. Kan nih. Yang oren magendeng paling ruwat aja ada kidang gedes kerkuat. Mending nak nih tuh. Tuku jangan artian. Jangan Supo gendeng supo melalung kagak ngartian. Ngidang sing ngartian. bosan ngidang artinya berarti kan kewah tau. Bosan ngidang artinya nanti gendeng itu berarti kan ruwat tuh. Nah, artinya nih mana pangkaden doang kenyamon ini. Aing ini nih para pamirsa sareng sami artinya. Aing wenten kidong kedes kur kuang.
Nyak keren ngut. Balang gajah nemanyole Wireh kedes kurkuake maki dong. Jane balang kajo nyuling pe bungut tukang suling bujo. Pijik mana rompong kakul konang ngabo kempung. Jane wireh nyuling balang kajo pici-pici mana rompong kakul konang ngabong kempun. Nyanut. Ngiga gawok ngabotamyang Kakawul lantas teko ngut ngabotamyang jangkrik ngibeng kokokane tanang teko jangkrik ngibing joget beleleng nem lalung tuh kokon tanang Nyak keren tuh ngut. wah donya mak sarindak sino dong ide kopi sing juari po Pokoknya nyampahan gening kakong nganti kijam songjit sama gening sing juari ide kopi. iyan melem ngartiang gene ngartiang ngekawin ngartiang apupu apes luwir itu pang bisa melem mencari arti dalam arti poh Ngurwat penting ngut. Kaya dalam arti ngejawai. artinya ngalir tua ngalir sukseman kesukseman apa Apa kesuman gening jangkrik ngibing itu. tuh batu pitutur i pemimpin ngajak rakyat tut ketua tuh Pembicara ya dengan jawai. ngado kidong kedes kor gua Portine kidong ngaraneng gending ngaraneng suara oh kurkua buron kedes ninik ane ngoyong debat itu artine seorang pemimpin harus mendengarkan suara rakyat yang ada di pedesaan. itu artinya itu. Balang kajone manyuling Balang, ngaraneng balau balau, rakyat kajau. gunung kajau. Artinya Seorang pemimpin juga mendengarkan suara rakyat yang ada di pegunungan. Oh, pici-pici menerompong, ane madan pici-pici kakul nini tau. menerompong. Nak ngedik terompong pasti dia malu sing ada nak ngedik terompong duri. Artinya Rakyat kecil harus dikedepankan. kakul bondang apa kempul, Kakul bona ngabok kempur, kakul bona kakul gede-gede. apa kempur. Nak ngedik kempur pasti duri. Sing ada gege ngedik kempur dia malu. Duri. Artinya Rakyat yang kaya di nomor dua kan, dikebelakangkan, yang miskin baru dikedepankan. i kekawo ngapa tamian, Ika kawo artinya kakao, kakao tuh beli itu kelehan, keliaran tuh pemimpin, ngapa tamian. wibawa. Yang subok itu caranya pemimpin ngisi bumi, mau wibawa i pemimpin. Sing anti mila promosi jag wile bakal dipakai yang pilkadane. Jangkrik ngibing, Jangkrik ngibing, jangkrik oleh rakyat, ngibing ulian liang. Yang gitu sang pemimpin ngisi bumi riang rakyat. koko nanang-nanang. Koko warnanya putih meraga suci. Ane suci pemangku sang sulinge pinandito pandito. Ban itu ngamong agamo. Nganti kijam songjit ngerti ang tewe jangkrik ngibing. Nyepasan beli celana sing mampu boh. Aja dusun kelah gak kalian lelaki buaya darat buset. Oh, Keren jangkrik ngibing. Aduh gending zaman pes bolong empet tuh. Begitu nih ngangot cendak jani ngut jani ingat ngut jani kengken pidab-dabe atak raso makejang oh jani kakak swargan makejang matiang dewo di swargan jek menyang matiang deres matiang tumbak dewo di swargan kayang dewo dangin rumah matiang yang dewa dangin rumah mati yang kakak liun nyele bibis ke dewo sedang mayane langsung ngau bentuk matiang parang oh
Kaki jauh nih. Kesuargan. Ya, Iya. Apotekan Cilade. tuh melam nyemak liman capot kan yang tahu. Surat perjanjian kerjasama tuh ngiring itu sang pergolo. Cingeng kene. Kadang cak tekan ke manpis nih. Kadang cak man kudet ringan. Tuh. Jak mati yang dewa suargan. Oh, yang cimak pidana kau sebuah pro ngajak dewa jadi harus kontra. Bopocol ngajak dewa makan tenen. Badi gitu. Wah, kewah ngajak dewa benge puro bien nge arco bien urin ngago pang dakono maling kau nih. Bener rago jago ke dewa tunjang cai ngago dewa. Jak raksasa aja makan tenut. Jak elah halo gampang. Apu ado jak pakan sing ado berato. Sing kitu ngarah. Oh, ada mongang 9110. Becelen dari becicing bengit ben legu ben kalah dadi. Sing kitu jeung ngajak makan tenut dewa ne sing dadi itu itu. Haro de malu sungo duri belan pucung di samping duit ciki jementas. Tuh, yang kering ngibeng kecil udah sih. Aduh, kene bajai kurang pergaulan kene. Zaman supaya kau memajung udah dah. Cek matiang. Aduh, udah cinta ngut. Asal sebut ado-adonya nih ngamnya kan tur beci. Perihan teman gitu bagi cikal. Petawang aku. Kemudian pesu begening cuma tawang tuh. Udah pesan ngut. Gincing ngomongan agama aku sebut mah agama nih. Apa tak konci? Apa tak kon? Dewas tak konyap. Ilong tarapo karpol yang utuh pitik bengil bang bungalam punggung tiwas budok nyapi kanopat puto pat sari pat dewok pat lari. Takon. Oh, ri kayo paling sudah waciko mana ciko pikirin perkataan perbuatan. Takon. Oh, ri tokano payangan powongon pelemahan. Oh, apa bina? Pancos rado Brahman Atman Karman Pura Balo Mokso apa bina? Dur teh mau jalan. Do bungut ngerendat. Do puas masepung. Aduh. Lam. Ngamah arak dadi. Kalau dut lung kerat ngamah arak. Ini bungawat ngacuh pesone. Sajo aja melam doang. Sajo melam nawang agama. Apa tri kayo parisudo, tri tokrano. Sinamang Trito Krano? Tritlu itu kebahagiaan Krano telu dengan orang bumi bahagia. Oh, pecenawang. Sinamang apa? Mau pejangkrik. Ngipeng kecil-kecil kan sih? Ane madaan Trito Krano? Bayangan pawon pelemahan. Oh, luar kepala tuh. Ane madaan payangan? Hubungan kan dewa pengharmonis. Dewa di suarga rung jangan matiang. Tuh hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan tuh. Tujuannya kesuargaan kok kalau mati yang dewa jen hubungan harmonis dengan Tuhan. Pawongna po dengan manusia apa harmonis? Tuh dewa dengan umah lagi mati kayak apa plene. Tuh muncul lah si dewa ngemang melam ngide nulungan melam tuh melam keselak anu sing lapipis i dewa nyak nulungan melam. Tuh di melam sengedang maya ajak mati yang dewa naik. Tuh ngon melam malas. Kemudian pelemahan apa? Dengan lingkungan tengah harmonis. Dia bedugol klek bor. Udah pesakit klek apaan golap? Ini kemain golap, bertaruh dia pesakit. Kelanjang oren melam lam. Wiar tanganing japo mantroyan keslimur dening raja Stamas. Telah sanisin sastro nih, telah sanisin wedo nih, telah bakat apalan melam men otak melam numisi raja Stamas, pocol tuh. Agama tuh tadi sing apalan duen lem, laksanang nih penting. Apa napau li A sampai set men sing laksanang pocol. Nih badan nih, ngat melam nih. Dan bersai gending ngau. Ngendingan. I meme gendingan hidup rada ngujang gending nek ini meme tutur tua. Angger ngibing bene. Yang jadi keren nih. Yang kene. Bibi anu. Aldo ngatron terus. Skor jangkrik ngibing bibi anu. Bibian mengen dong. Bibi anu lamun payu luas manus
Antenge dekekan yatnanin ngabo masui Dio puntul bawang angin pasikepan Portin itu. Bibi anu Bibi ngarang meme anu Ada tutur i meme gitu artinya Lamun payu luas manus luas Mejalan manus ngalih kesucian Yani melam kal ngalih kesucian hidup engken Antenge tekekan Dasaran bonirago waras anteng suai Ngalih kesucian pangnirago konstan Terus tetap Pangdo maro melam gelam maro ingat ken widi Maro kakak di rumah sakit maro ingat ken widi Maro dan di puro maro bakti Ngaut sakti kambing di restoran sap ken widi mando gitu Pang terus ingat ngalih kesucian Yat nanin ngabo masui Yat naut yago masui musuh melam nak ngabo musuh ken musuh Indrio di awak tumadan musuh Raga di musuh maparo ring ati tenguani tanan nomado ring awak musuh di awak tu indrio ni telom patut dikendalikan keinginan penting keinginan perlu tetapi keinginan harus dikendalikan Tio puntul asal rago lekat makejang puntul madan awi dia audio tu kegelapan ulian rago bodoh sing tawang dudian hidup bawang angin pasikapan bawang rananing bawo pasikapan rananing senjata bawa bawi bawo angon senjata hidup ngalih wibawo dasaran bon kesucian yang subuh rago jujur kaya wak mana jak mau wibawo punya jak mau wibawo apa melam yang berdasarkan bon suci oke itu artinya ngot nak tua-tua do katrok negara osangau nak makejang misi tua makejang misi picudur sehingga itu cara melam aduh nyat melam mungkin doang ngajak kewah ngajak melam gini Dewo triten swecok enggak kau kengken man kau ngerti Dewo nama lu ngerti enggak kau mawin dewa sing ngerti ujan apa apa ngeranang do melam membakti ke pura kengken lah pancen melam sudah ada pura tenang nuju ada karya hari hai semangan pegang kantong aku selalu kan kurang kebu ya udah alih pesimisi satu salit lo menang selalu angon biar kau salah apel nangis nu bentlay semangan hari hai odan aku sebuah mudang putih baju putih saput putih kaman putih sekayang sandal putih banget saja mangku wih mau jalan ke pura ngantar di jaban pura kelingang-kelingang kelingang di jauh depan beliau kiu nih ceking di jauh bola di jauh tajan di jauh begitu berdebuk dong wasim baru ke jeruan ada jeruan di pura biar kelingang mitran kaku leli di jauh nyong yang sing tepuk mitra di pura sing kusuk bakti lam jang itu sing mitran deh lam leli apa artinya anu pengeras titen melam saat mau bakti itu kengken doa maksudnya dengan ngut bet nguping jek om ratu bataro di tiang aturan semah pangu bakti sakan suci nir magenir tanpa ngeltah terus terang bataro yang lapis satu sekali telung menang seluruh ukuran jai angon beli bataro rako salah apel manggis pir sangkis soda koka sampun ang bataro bas akeh ngajang man sampun bataro mengjret puniki wenten masih soben saya kali mulai bos yang kalau blok yu jabo awas yang kenen bataro artinya bataro sing balas budi ancam bataro turunan jajah masih dewa kapak-kapak yang kenti bang do daerah gau ini jajah dewa harus arah ancam dewa kapak-kapak bang do ragau kan orang ngerti dewa harus ngerti si kapak-kapak kaki gede bas gitu jenen bak popinah melam ke pura benah bok ini sengidang ngejen betara nanti gitu bas kebak nih sini iyan melam mau bakti ke pura puyungan popinah helam yan bapuyung idang itu betara ngejen klan melam ke pura ngantar jabo tepuk candi bentar jadi bentar itu bentar ngaraneng belas ngaraneng palas popalasan indrio komo angkaran melam itu patut ilangan belasang ane regad-regad ne kotor-kotor jang dejabo ne suci-suci ya bo kejeruan ngantak lantas kejeruan ada candi kurung
Jadi kurunge patut sugurung patut sengker pepinah mela mene suci do watur ngido Batara jeung itu ni lelik ni sing ngancam dewa di pura. Nap. Nah isin gumi kan cibon awang cing lemah dia mah kesanti mah kekawin. Nah mulai isin gumi ruwo bidedo cidano pruso prano liang sebat agat lacur jeli menah kangen kau kajak kelot. Nah mulai misi tengut liang sebat kakau jelek ciluung. Dan kakau mengerti tuh. Yang sing ada kakau jeleknya ngerosong ciluung. Ah? Nah kakau matakon ngencian nyang di gumi dari prano banten ngena ya. Masaot. Inunyang di gumi di gurunya di murid. Nah harus ada guru, harus ada prano, harus ada nablok, dan dua harus ada di gumi. Maling harus ada. Polisi bang manggai. Mana maling mau buka lapangan kerja tuh? Wah, yang maling mau buka lapangan kerja. Yang ada maling apa kan polisi ya? Macam liu maling aja liu dengan polisi, makanya maling polisi harus berterima kasih jak maling Macam liu udah perampok, sapam kayak Macam liu udah selingkuh, malau kayak Bukan kerja sama dah kayak Cederlah orang haram, ngemaling haram, korupsi alam, selingkuh haram, maroci bapo, alhamdulillah kayak nap kita ajak atang dulu dia. Aduh. Ket ati ngajak dong gitu po. Nyak hidup minta rago di dewa ke deris nas nih. Sering ke deris gitu. Kalau sugih melam gitu, heran raga po. Sugih no gitu. Tapi terus terang, yani liu di porago justru nak sugih stres. Stres ngurusin ke sugih kan gitu. Dajan umah raga terus terang doang dasong lah terak kalau pulas sengidang gitu. Kalau nyerap japan mata dok kan sopir lapan pecah di Sukawati kone. Biar nyerap japan mata, biar dok sopir motor kone belum sama baung kone. Ngantak kesamaan sing pulas-pulas ngekirin terak nih lo rumah raga nak tiwas lacur nih stong lah sampai kutul yang ngadas tuh sampai betul ngama padang keranjang bek misi padang jap menggendeng di pancono sambil mambu sepasang rusa di mabuk asmara tenang ngekir meli pulsa sing mawin semeli pulsa HP sing lah Imelam doen HP pat ngelar kantong jalan kanan saya jalan kiri saya kandung baju saya tengah cawat len mengkap sih nih khusus tengah cawat nih kurang sekan kan papat orang kawin siri 16 nih ada untuk barang-barang kurang ini pun orang melam kas cerbojok buat muring wi apa ya aduh orang dikasih bi melam tepur aku di dapur jak kurang nomor 2 montus selag kurang nomor 2 ngayar melam makan jamaah nasi jamaah jukut mak nebai montus si setia kurang nyordo sedang itu melam makan jamaah mungi apa di selakan cawat yo duduk jejal asin lain kepat-pat lain kacap dan kucung begitu gitu nah rago terus terang gitu apa nak liu macam nih merah liu ada apa Siemens Nokia Motorola gitu tapi sifatnya ada dua apa pemberani dan apa pengecut gitu kalau apa pemberani dijual dari jang dua TV dari jang dua meja dari jang ada telepon kurang dari nyemak matu dari panah tidak ada rahasia kalau apa pengecut bongok disilakan cawat gen mengkap mau kon memungi sih mau kon getar gini dengan cawat drat yang bangun ya anak itu aduh Blagdar di tiang padangan tu di dalam napi mendengar yang raris mau jadi dulu ada dia aduh mak lepot bungut
Napi weten karya ngeraris mau jano. Dilur diang. Yat nungi. Wonten sananing wadwa raksasa kabeh lumakon kunang swarga luku tansah merijayu sahananing dewa prasama. Sampunang radu sumanang sayu bangyang titiang nabdawang patih gumatik sami tanda mantri Raksasa rewang kejang. mangdang iring sepo margin Pulungu ke ratu ke swarga. Jak matiang dewa makejang. Jak matiang. Jak matiang. Werangan sesedan raka ratu sang kalau projono. Yuk patut lumaku ngeraris. wadih gumatik tanda mantri mancung mau dapat lawan. Hang bungut gitu. Lagu tu bungut si gede tu. Terus sepur. Cik aja nih. Boy prayo lumakon yang kunang swarga. Keswargan. Yugyo. Mujang. Mamajasa ng dewa prasamo. Kelmatiang dewa makjang. Yugyo. Nya orang cik. Sri Narendra Raja. Na agung. Yugyo. Hah. Pờ chúng ta hoàng đi pờ. Nhất chi nghe apek kalau pesu apa. Nghe melah pesu benya nghe luang pesu lung nghe banak metulak nak. Pờ chúng ta hoàng đi pờ. Bungut tidak gede. Bungut gede, jungu gede, tengah gede, lawak gede, lengan gede, kejang gede, mawen cumadan pak gede. Mirin, kejang gede. Tetapi di dalam hidup ini tidak cukup badan yang besar. Walaupun tubuh ci besar, tapi ci tanpa sastra, tan seteja, wadano makucem. Oh, walaupun ci awak ci gede, tetapi ci tidak berpengetahuan, maka ci tidak bercahaya. Muka ci kusam. Ci nawang kusam, bro. Kusam sing nawang, bro sing nawang. Burang. Kusam sing, bro sing, burang sing, anu cara kacau sing mesusut. Luar sekarang sami murup abang tanano wangi nikau seperti punya kepo mentik di setro gede rob membungo barak mekeraman tetapi tidak punya wangi. Aduh senak pak. Mau senak pak bukan karena takut tetapi kisah mau gunau. Angon gunau mau punya kepo, angon sang sinadi, angon balik sinadi, bungan ti papen barak mekeraman, angon bakti sinadi pak, angon gunau sinadi pak. Sebab itu tidak berguna. Apa mawen sing berguna? Sebab pada saat remaja, keremajaan itu hanya dipergunakan bikin hura-hura, huru-hara, arah-arah, ngama-arah, nanti aru-aru. Subuh di terunang nganten ngelakuran ngelapana, marong itu ngelegai. Perusahaan di jauhnya nampici, ijazah ci para makeraban. Budi buka usaha skill sing lah. Ingin pelehan. Cepet play. Sebab pada saat itu noci pragat nguyang sepeda motor kan ngelodan ngajanan nganginan ngawan gereng-gereng gerung-gerung disebut itu apa lancing ngelin gerong-gerong sama begerang anti kering. Pe cenderung jiba. Atau kan klik bungut menceng mut ya. Ya pak tu menceng weh. Dapat awak nih.
Saya ngemangci, tutur. Widya Sastra Sudarmo pinaka di Panekanang Tribuano, cing ngerti sih omong kewah tuh. Pengetahuan itu pinaka sulo yang bisa memberikan penerangan dalam hidup kini. Makan harus melajah.